I say this as a Holocaust survivor, that the genocide in Gaza is not happening in my name and in our name. The way that the Israeli government is using the memory of the Holocaust in order to justify what they are doing to the Gazans is a complete insult to the memory of the Holocaust. It's an outrage. When I saw the Israeli ambassador to the United Nations putting on a yellow star, it was stomach-turning. Somebody who had to wear a yellow star, like myself and my entire family, I'm insulted by that. What happened to the Jewish people, the gas chambers and the industrial scale of extermination, and also the sort of invisible aspects, the incredible emotional pain caused, is so horrendous taken together that it seems to me inconceivable that it should be repeated anywhere in the world. That is why we say not in our name and never again. And this is why I was so totally shocked, particularly by those who I know have gone through the same themselves, repeating it on another people. Zdravo svima. Studija o deci koja su preživela rat u Gazi pokazuje da 96% njih osjeća da je njihova smrt neminovna, a skoro polovina ove dece i želi da umre zbog trauma kroz koje su prošli. 92% dece ne prihvata realnost, 79% pati od noćnih mora, a 73% pokazuje simptome agresije. Više od 60% dece s kojima su istraživači razgovarali izjavilo je da su tokom rata doživeli traumatske događaje, neka i više puta. Procenjuje se da je oko 17.000 dece u Gazi odvojeno od roditelja ili je uopšte bez pratnje, ali bi ovaj broj mogao biti i veći. Pored nezamislivog psihološkog uticaja koji ova odvojenost i samim tim osjećaj neizvesnosti i nesigurnosti ima na dete, deca bez pratnje su i u povećanom riziku od novih trauma, zbog moguće eksploatacije, zlostavljanja ili drugih povreda, s obzirom na to da pored sebe nemaju nekoga ko bi mogao da ih zaštiti. Studiju je u junu 2024. sprovela nevladina organizacija sa sedištem u Gazi uz podršku dobrotvorne organizacije Savez za decu u ratu, čija je izvršna direktorka rekla da izveštaj otkriva da je Gaza danas za decu jedno od najstrašnijih mesta na svetu. Za decu koja nemaju baš nikakvu odgovornost za ovaj rat. Gaza is the shame of the century. Gaza has been erased. There is almost nothing left other than the despair of people who continue to perish there. Look at the acts of torture. Look at who's being killed. Doctors, nurses, students, mothers, children. 17,000 children. To look at what the soldiers have done and said, and then have the courage to say that this is not genocide. This genocide would have not been possible without the shocking cover-up by the media. The role of international media, of Western media in acting in defense of the acts of a genocidal state. This is unprecedented, but it's also revealing of the global situation we are facing, the fact that this is not just the genocide of the Palestinians committed by Israel. A number of Western countries are complicit, and so this is an opportunity to interrogate the system we live in, the checks and balances we have as a global community, how people in the West trying to stop the genocide have been repressed. 85% škola u Gazi je uništeno ili oštećeno izraelskim bombardovanjem. Ovo uključuje i škole Ujedinjenih nacija, u koje su hiljade ljudi pobegle tražeći sklonište. U izraelskim napadima ubijeno je više od 10.000 učenika, a posledica ovih napada je i da sada više od 600.000 učenika u Gazi nema pristup obrazovanju. Svih 12 univerziteta u Gazi je uništeno, pa oko 88.000 studenata univerziteta u Gazi nema pristup visokom obrazovanju. Američko udruženje istoričara, najstarije naučno društvo u SAD, usvojilo je velikom većinom glasova rezoluciju koja se protivi onome što naziva školocidom u Gazi, osuđujući namerno nastojanje Izraela da u potpunosti uništi palestinski obrazovni sistem.
Genocide is also the consequence of the enduring impunity that Israel has been granted since its foundation. Israel has been allowed to violate hundreds of UN resolutions. And this is the result. A state that behaves as if it was above the law, and the state that becomes repressive against those who are trying to hold it accountable. I cannot tolerate that the only modus operandi and the only way of existing of the state is by dispossessing, oppressing, and repressing another people. If the only way of Israel to exist is by being an apartheid state, well, we have a problem here. And this is where the conflict is. It's time to hold people accountable. The reason why I have recommended the suspension of Israel's credentials as a member of the United Nations is not even because of the genocide. It's not even because of the apartheid. It's because of the assault that Israel has launched against the United Nations in the past 13 months. It started with a prohibition of the United Nations to have humanitarian aid entering and delivered to the Palestinians in Gaza. And then it continued with the assault on UN premises in Gaza. 70% of them have been severely damaged and in certain cases destroyed. 237 UN staff members have been killed in Gaza alone. UN peacekeepers have been attacked, and they continue to be attacked in Lebanon. And there has been an entire smear campaign against the United Nations, starting with UNRWA, and then the Secretary General who's been declared persona non grata, together with myself, and the General Assembly, and the Human Rights Council, the International Criminal Court. Every one of us has been accused either of being anti-Semite or supporting terrorism, or both. And recently, Israel even passed a law that prevents UNRWA from operating in Israel, which means inability to enter the occupied Palestinian territory. What is this? I mean, this is such an incredibly negative precedent that is going to give carte blanche to destroy the UN wherever they are. But I do think that no one has the hubris that has grown into Israel's veins because of 75 years of impunity that the United Nations have granted to this state. Nakon svih ovih stradanja, svedočenja, izveštaja, apela i protesta, iz Vašingtona dolaze vesti da je Donji dom Američkog kongresa 9. januara 2025. ogromnom većinom glasova usvojio zakon o sankcionisanju Međunarodnog krivičnog suda u znak odmazde zbog njegovih naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane ove zemlje Joava Galanta. Amerika usvaja ovaj zakon zato što Kengurski sud želi da uhapsi premijera našeg velikog saveznika, Izraela, rekao je u svom govoru pre glasanja republikanski poslanik Brian Mast. Znači, sankcije SAD ovog puta ne idu zemlji agresoru, već instituciji i ljudima u njoj koji pokušavaju da procesuiraju odgovorne za neverovatne zločine agresora, kojima ceo svet svedoči u poslednjih 15 meseci. Nijedan republikanac nije glasao protiv takozvanog zakona o suzbijanju nelegitimnih sudova, a predlog zakona sada ide u Gornji dom Kongresa, Senat, u kome sedi nova republikanska većina. Vođa većine u Senatu, John Thune, već je obećao brzo razmatranje akta kako bi Trump mogao da ga potpiše već po preuzimanju dužnosti predsednika 20. januara. Zakon predlaže sankcije za svakog stranog državljanina koji pomaže Međunarodnom sudu u pokušajima da sprovede istragu, privede ili krivično goni američkog državljanina ili državljanina zemlje saveznice koja ne priznaje nadležnost ovog suda, među koje, pored Sjedinjenih država, spada i Izrael. Sankcije bi uključivale zamrzavanje imovine, ali i uskraćivanje viza svim stranim državljanima koji materijalno ili finansijski doprinose naporima suda. Ipak, iako Izrael ne priznaje nadležnost ovog suda, sud ima nadležnost za zločine počinjene na teritoriji države članice, bez obzira na državljanstvo počinilaca, a zločini zbog kojih su nalozi za hapšenje Netanjahua i Galanta izdati počinjeni su na teritoriji države Palestine, koja jeste članica suda. Toliko od mene za sada. Budite dobro.